namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanelo of course hi tin'wana man general a ti hlanganini vhele na boy sevenza ka live okay leswi a swi ta endzhaku of course previous mi nga mi swonini hayi general govela na yi kha yi ku yo annext yi kha yi nyika na tihintsi laha ku na ku a ngo za a rhungiwa leswi a nga busy no delela and stuff like that. However, as stated, general namuntlha of course I ri online laha somehow boy sevenza a nga hetela a kumekini a requesta a kota ku va a nghena eka live ya general ti hlangana kwala and stuff like that. I think hi ngo hi sungula ka this section hi kota ku va yi na direction loyi kha yi n'wi vona like first okay mara vuton'wini wa ta mina nga ku tsundzuka swona he munghana xilo lexi xi vonaka ku ri xi le kule na wena tshama kule na xona u tshama ka leyini ya wena wa tiva vutomi byi hi ndlela yin'wana va vona ni tshame na vayisala va nga la a car wash la va nga ni bayizisa va ni lisa xilo xa ku kuma ku mindzungu tsandzeka ku ni xi yimela ku se ni ri one cause munhu un'wana na un'wana loko a ri one i na ku hleketa ku mara lexiwa ni ndle right or ni ndle wrong munhu a languta na swa yena even u na information or a wu na information cause a xi kona xilo xa ku va fana ku i kuma ku i tivange mina ni ta ku byela tanihi buti wa wena boy seven buti wa wena ni ta ku kuma ndzeni yafa and a ta ku kurisa boy seven u kuma ku vanhu u kuma ku munhu loyi u vula lexi munhu a vula lexi swi pfulela vana lavo tala u kuma ku va ku hayi mhaka ku ri boy sevenza i rhuketelene na gwavulana and stuff van'wani va teka advantage va endla swin'wana ende u kuma ku gwavulana nga le ka swona or u kuma ku wena u holove na un'wana maybe na for instance na khasana un'wana munhu mina gwavulana ni ta teka advantage ta swin'wana swi va swi nga ri kahle u na vana u na vatswari u na muti and u ya ri businessman so xi nga kahle i ku munhu loko a vona lexi a xi khumbi yena a huma ka xona munhu a nga hotipotiwi and stuff and mubele ndin'wa ka ti-comments veri drive ya mujodi ri gwapo vinyi va mabokisi vinyi va bokisi okay sorry kona la van'wana business va flavela that's why ka that video ku hava na video na yi nga post mina ya mabokisi ku hava na voice ya mina na yi nga yi twaka ya mabokisi at all kombisa ku ri ntirho wa un'wana munhu nga onheli ntirho wa un'wana so wa vo kuma ku hala va ku na beef boy seven nghenini hala ku na beef boy seven nghenini swi va hi ndlela yin'wana even though kuma ku wena swi ku ndi nchumu mara u na family a yi tsaki ri kuma ku nkarhi wun'wana munhu swi va hi ndlela yin'wana that's just a brother advice no ku advice tanihi vamakwenu eze ni swi tiva ku ri apart from swi va swi nga endleka ku na lani nga tshama ni holova kona na wena and a ni tiyimiselanga nkarhi se ni kurile ni karhi hayi general la yi le ku vulavuleni la swo swa humelela in most cases sweswi a swona ku i le ku holoviseni ka general swi tala ku va swi humelela mi kuma ku yona a yi tekanga action ivi wun'wana a fika a ti phenca laha xikarhi a nghena mi kuma ku boy sevenza yi fika yi tlhe yi hlaseriwa again or yi fika yi biwa so and then swi hetelela swi hundzula as if ku nga ku ri general ku fana last time ka ma hleketa minkarhi leya last time laha loko ho kota ku va hi kha hi recall la boy sevens a yi va yi kha yi ri busy no va yi kha yi rhuketela like va profeta ne so la a swi jinga swi endla as if since lava vanhu lava vuya va teka an opportunity la ku va va kumeka ku boha boy sevens la loko phela loko zwi swi hleketani swo ku ni a nga ehleketeli swona ku swandla ku ve ku ri mfundhisi wo karhi a nga rhumela vanhu laviyani na swibamu swi swa kha swi hlaya ni ri ni kha ni n'wi twi na ku a va kha kombeta mfundhisi wo karhi all loko a kha ya kha kombeta na wena because hi wun'wana wa n'wafundhisi lama kuma ku a va ri karhi va hlayisana and stuff like that mona mhaka leyi and mi nga kuma ku it's not linked to him ko va vanhu lava nga fika va teka opportunity hi ku vhevhele loko hi khe hi languta scenario liya vanhu lava a va ti lavela mali swi tliye ku vanhu lava kahle like vo teka opportunity because a va ti lavela mali even then va n'wi hlasela boy sevens le ka bushara yelero ende wa huma hi loyi wa huma la ka Google Maps boy sevens loyi la wa huma la ka bushara so swi hetelela swi endle as if na BMW leyi enele swi hetelela swi endle as if a vo rhumbulo and stuff like that so swona swa ti-beef swa hluphanyana minkarhi yin'wana depending ku i dela munhu wa njhani you see
wona mhaka leyi hi nga swi hlaya in that format ku swi munhu fika va hi langutisini mavona mhaka leyi ku swi nga n'wi chela khombyeni mavona so hi leswo yeah, let's continue general wa twisanyana so ende ka Gaza u nge pfuki kume ti-likes or u kume ku themenderiwa hi leswinene mara holova na munhu or rhuketela munhu or ba munhu ku na nkarhi wa ni nga tshama ni rhunga damba or na kun'wana nga tshama na endla yin'wana milandzu yi nga tshama endle kwalo va ni themendele ngopfu vanhu mana swi vona ka swi pfuni nchumu sweswiya swi vuyisela mina ndzhaku swi ni vangela valala ya nhlava wa ni twisise hi n'wana baba so yeah wena you are a businessman and u tlharihini u na layeni so loko no va ni yingisela vanhu ku ri boy sevenze loku ku rhuketeli da vanhu va byela mi nga ni cheki ka swo mi nga ni nghenseleki mali boy sevenze i ta rhuketele ta karhala so loko ku ri lava va twa ku vava a va yi va ya ku raha va ya ku rhunga loko mina ndzi vona ku hayi se boy sevenze se swi fika makumu ni ta ku hlamula fanele ni nga ku hlamula ni ku hlamurile ka inbox and stuff ni kombisa ku ri a ni promote violence Gaza hi vulaka ka mina a ni lava hi va na unity hi va united munhu hi pfunana ku ndla timali hi pfunana ku xava ti-raptor hi pfunana ku owna ma-business and stuff than ku ri hi pfunana ku hi lwa tinyimpi ku hi nga tiveki cause ntiyiso wena wa wu tiva na mina wu tiva but vanhu lava nga lava va wu tivi ntiyiso ene we ntiyiso wa wu tiva se mara n'wina after loko ku endleke swilo leswiwani wa mi nga byelanga luya Gaza Bosha na Mgoboza a humesa tivhidiyo letiya ni va byela njhani hambi wo loyi nga xuta ni hava control ehenhleni ka swona ni control munhu i posta heni ka swilo swa yena that's na wena ni ku byela kusuhi n'wimakwalo tiva na leswi a ni tengisiwi leswi boy sevenze ni tenga khoto ntsena loko na ta tiva ku ku ndleka njhani u landza mina i ta ka mina i mali a nga te na kolotiwa a ni fanele ku vulavule nga so ku ya teka mabokisi wa kolotiwa wavulani i bele swi leswiya vonani hikuva vona ni mi byele maseve no ka ti-business hi nga huweli ka ti-business ya murhangeri va ngopfu ni yingiseli gwavula ni byele mani o moyena ku wa kolotiwa a ni video yi rini yi acte hi mavhidi yi vule hi mali wa n'we mi nga refangi vanhu lava va nga laya ni swi tivile ku xutiwe video hayi maseve so yina me a yi fa yi nga trendangi loko mi ni sendela so yina swo fana sweswo no a hi humi ka yona cause se yi gina se yi ndla ku ri ni nga ha fili ka data ni ku hi nga yi tengi vonani maseve vonani mhaka leyi se onhaka nchumu n'wina mi byele Gaza Bosha a huma ka swilo leswi mi n'wi byele ku Gaza Bosha a ni control munhu un'wana boy sevenze ku ri munhu ni ta hina ka social that's na wena ni nge control ku ndla yini va ta bifiwa ngopfu va ta bifiwa va ta ku rhunga vanhu leswo rhandza ku va okay I got this section kona it's a fact ku ri ku hava official statement hansi na ka first video ku ni report ni kombisini ku hava official statement ya swona swilo leswiwa until ze hi kuma official statement yo vona mabokisi ya kha ya tlakuleriwa laha swi nga tliya mixaka wa kona ku a mo reposeziwa sweswo hayi swi tli sweswo hayi swa tikomba ku reposisiweni ka mabokisi eka muxara yo karhi vona mhaka leyiwa but general Gwavulani a yi zangi ku nyika an official statement a hi wona nge yi kha yi lola hi nomu ku va na video yo karhi ku nga va na nhwanyana wo karhi loyi a nga fika a vulavula and stuff like that ku nga ri general and a yi ri kule loko a kha a vula swilo leswiya laha so don't really know for sure if ku nga ku ri ntiyiso or kanjhani yena a nga vuli kambe i vule ka section yin'wana kwani a hi tweni loko a vula laha i ri wa kolotiwa i kolotiwa 250,000 hi luya o famba mabokisi ma ka murhangeli Funeral Society and stuff like that leswi a hi fike hi twa swo nga nhwanyana lo on Facebook and stuff like that I'm not sure if post leyi ya ha ri kona wa ha postini nje munhu walowo kwala wa ha postini veri xiluva lexi ya ka Baloyi ende wa ka Baloyi general no hi ya ka Baloyi why don't we add 1 and 2 wa ha postini swi kona ka akhawunti ya yena la and stuff like that so mara yena as stated generally yi ri ya ha control ya swo a yena control ya swona swilo leswi va ka swi postiwa la and stuff like that i swa ringa swilo sweswo
yi va yi ri ha control ndzo ni kota ku ni kuma ti-account la ni kota ku kuma ti-clips leti at first a ni lo sendeliwa to ti-clips leti ni nga swi tivi ku source i ma but now we have the source ve ri xiluva lexa ka baloya swa ku ye the main source loko ni kha ni swi chekisa la hi ku ti-clips hinkwato ti fana leti exactly and stuff like that I believe so mana mhaka leyiwa lo a tsale ku gwavulani a ya vunga mabokisi ya society leyi a yi n'wi kolota va fengela a ti vuya ka original one then the other one ku ka gwavulani a hi ku tlangela kona hi ri swidombi swi le hansi mabokisi maralweni ku zeni va mugobhoza va kha ku ku tlangula swidombi swi humesiwa swi vekiwa tlhelo and stuff like that okay continue general anchamunhu mi marezi ha tshikeni kwala ku n'wana munhu na matimba ya yena vuton'wini mara huma ka vafana lavaya va tshika mina nchamunhu munhu la nga ta rhunga mina na mina ta n'wi rhunga so ni byeli laha wena u na tikwala na Gaza Bosha na Mgobhoza ne se wa ta undla njhani u lava phina u muta swilo swa vona i va block nga swi voni swilo swa vona simple a ni block na delela ni munhu wo delela ngheni hi ku delela loko ri munhu wo delela hina tika hina ha chava ku delela na ku deleriwa hina hi nge ku deleli hempo inani ni ri buchari ri pfarini mpela mi pfalile mase kasi wan'we mi tsandzeka ku byela vafana lava va susa swilo leswi ni kombela wu ni lerisi boys ni kombela ho ma7 ni kombela mi ndla leyi maseve okay maseve ni kombela ku mi byela Gaza Bosha na Mgobhoza va susa ti-video letiyani okay ni ta vulavula na vona no kombela ni ta vulavula na vona va susa ti-video letiya ku ri mhaka leyi yi kota ku tshamiseka mhaka ku ri boy7 i nge sweswi a wa ha xavisi nyama laha i nge ni hayariseli ndhawu leyi ya wena ni la ku veka swin'wana ni na tikula box tin'wana ku ti vekaka laha a bucharini ya wena yi la ku rinyiwiwa maseve ndhawu leya la ku rinyiwiwa a tle ku tirheni kahle ti-fridge mara ni nga yi tirhisa as a moxara or swin'wana ndhawu leya swi tele ngopfu na moxara yi nga endla everything swi ya ku business wena la ku endla ya yini ni hayariseli yona na ku yi tirhisa na nhundzu yin'wana na ku yi vekaka yi tele ku pfumala ku veka kona yini xitsi John mimi mina ngoma swi taka ha kumala no hlamala ku ri mi ni joyinile ka murhangeri that's wanilo mina ni loko ni lahlela ka murhangeri mina that's wanilo okay ya hi sungule ka Mgobhoza just to check if the video ya ha ri kona hi le general ya ha ri kona le video liya a hi referiseni ka the previous video ya ha ri kona la hi ngo cheka na le ka Gaza Bosha yena hi vona munhu a tlhela swi bombisa u twa ku nuna wa mina u endla magic ivi misiziko a ku na magic wa nchumu a n'wana wa pfuna a ku na n'wanchumu no vheta ni swa benga leswi a hi vonani Gaza Bosha probably nga ha ri kona okay okay all sorted ya ha ri kona loko hi cheka laha ya ha ri kona na hala so excuse ya boy7 zalaniwa ku va yi kha yi ri busy na general i timhaka ta only ku yi joyini na yo leyi hi swo ntsena sweswi kahle yi lwela funeral hi ku na yo yi wela kwale ku yi nga wu funeral hi ku yi humesa mali leyi ni ku swa kona vuxaka bya kona timhaka ta swo ntsena ku ze yi ri ku lweleni ka funeral leyi a ku ze ku na tin'wana boy7 so mi vona ku famba mi rhungiwa hi boy7 za mara hi swilo leswi nga kule na n'wina so a redzi kokwani hi nge swi tivi ku yo hemba or kanjhani ku masiku lama vhevhe swi hakela swi tele ngopfu ende swi nga tirha ku hi boy7 ku i munhu loyi a nga na influence swi nga tirha ku yi kota ku va yi lwela the funeral obviously wena mhaka leyiwa so yeah okay mara at least swi komba na ku general ya ha relaxing nyana though hi kha hi cheka laha ya ha relaxing nyana a swi tikombi yi ri na much of a problem with boy7
hopefully ta pona, we don't know mara ku pona ka yena I think swi nga humelela only if o tshika ku vulavula hi general ku ya mahlweni, because loko continue a vulavula hi yona la obviously yi ta kwata, yi ta kwata and na loko ku ri yona maybe yo va yi relaxing nyana yi na vanhu va yo va nga n'wi landzaka na boy sevens mi kuma ku vo kwata vona kha ku nga kwatangi yona to be specific general ndzi ka tshwa sangoma ya ka Gaza loko a caciwa hala Mpumalanga and a ku nga ri yona general a ku vanhu lava nga kusuhana general va nga lo kwata hikuva va kha va dereliwa general ya vona so swa humelela na swo fana na sweswo mi kuma ku a swi nga khumbi yo a hlangana swona misolo yena sangoma ya ka Gaza a yi tshama yi ri endleve kokwani wa mi va lahluhinani hi society leyi i society ya kahle ngopfu murhangeri yi na ti-customer ni vona loko va ya ri lahla hala ka hina hala vehla hala va endla swilo swa kahle i society ya kahle swinene vanhu a va qhuveki va joyina ka murhangeri and stuff hi ndlela yeleyo business ra munhu ene loko hi vanhu van'wani va ri ku tirheni vanhu a va wisi ku xuta ti-video va swi interpreta swilo swa wrong swilo vo ka va nga swi tiveki because at the end of the day se onhela un'wana munhu business na mene ni nge tsaki society ya ka murhangeri ti kuma yi va yi wini njhe and stuff because ku sungula business swa tika mara munhu a fika a ri moxa hi swilo swintsongo hi mhaka nomo ntsena swi va swi nga tshamisekanga lexi ni xi kombelaka hi boy sevens ni kombela letiya i nga posta embruketela i nga ti susi va ta fika lava nga ta endla ku ti susa ti tshikisi sweswiyani i nga susi va ta fika lava nga ta ku susisa tona mina ni lava buchara ya wena ku yi tirhisa swin'wana hleka ku tlula mina deme kwa xixo chavisa laya la kwa xo chavisa la fika endli sweswo a beef ya namuntlha beef ya namuntlha boy sevens vaakatiko va ri faneke vhakacheriwa se i nga susi letiya ti tshiki ti tshama mina loko ena tirhisa buchara yi la ku rinyiwiwa buchara leyi n'wina ni kombeta ku bye Gaza boxa a susa swi leswiya Gaza boxa mara i chava yini ku n'wi hlamula mara hayi mina na kinga no hlamula na Gaza boxa a vulavula mara ka TikTok manani swi so yimani mi byele mase Gaza boxa na Mgoboza va endli video hi mina laha loko va endla video hi mina mi kuma ku ri no va endla swin'wana swo biha ngopfu TikTok a hi kumani hi nga kumana hi loko ho hlangana so kumbe wo vulavula hi phone mara ka TikTok a hi kumani mi nga endla video maseve mi endla mina the way wa ta endli njhani yeleyo hi ta yi vulavula hi ri two hi nga hoxi mavito ya van'wani vanhu a hi va tshiki van'wani vanhu hi va vula swa hina lava ntisanyana tani hi vulavula ku wena i le ku vhakeriweni ende loko heta ku vhakeriwa ni lava na buchara na ku yi tirhisa sweswo ntsena hi vavula leswi nga kongomana na wena hi nga kongomana na wena boy sevens yi la ku rinyiwiwa maseve loko ni heta ni lava na buchara na ku hoxa mabokisi ka yona ni pfula moxara yi la ku rinyiwiwe maseve i la ku rhongiwa tekela mabuxara i la ku rinovhetiwa mara ya ha ri kahle ya ha ri kahle mara yi la ku tirhiwa hi la ndzeni laya va yi tiva vanhu yi la ku tirhiwa u na yona cooler box leyikulu ya kota ku chela mabyala December leyi ni ku zamela yin'we ni nikeni u lava ya njhani ya white ya brown moni vona maseve moni vona lambona ya red mi ni rhandza red kumbe mi ni lave blue yi right ya white a mi yi lavi yi right yi kwihi cooler box yikulu ngopfu ni ta mi tisela yona ma swi tiva na problem kahle kahle ni tata ni le hotela ni voni hotela la ta i ta hotela va nga qembu leri ri nga se fika leri nga ku hloteni leri nga ka xipundu namuntlha
hina hi fima falo hina hi fima falo hina nyamalala hina hi tingo fe va se khale fe va ka va hijack hi va se mi tingo fe mi ka tshami hey mi n'wana ka jazi hey mi n'wana ka jazi mi ni mutawe ntingo loko munhu a ku wa dlaya u vo phepha loko u wa dlaya u vo tshuri Esitole ku ta pressa button va stop. Mina ta pa extend va se Nere kula box va ta vela va ku dropela kula box liyana esitole namuhla. a ku na hi ta hlanga kun'wana va ku hlangana ku koho hambi Network na. no mi ku kuma mina ha swi sipuli ngopfu byela ku no u lava ku kuma mina u bye ku lava u lava ku ni dlaya u ta ni kuma u ta ta a yi na nini a se asa tikhula box leti general ti vula ku yi vula leti a ni yeke na red ri kona la or brownish na ra black se yi emphasize nkoka leri ra white leri nga la khula box leyi ya white hi yona yi nga ku emphasize ku i la ku deliveriwa hi yona ni ku hi yona leyi nga ku vuleka yona kwala stuff like that but by far swi tikomba na ku general a ya ha na mhaka ngopfu na yena boy 7 zala loko u relax I don't think ta va na problem sweswi yo ti lavela ntsena buchara leyi ya yena leyi leswi yi lavaka swona yi kota ku va yi stora swo karhi tanihileswi mi nga swi twa laha yi lava ku stora swilo swo karhi laha ndzeni laha yona mhaka leyi and stuff like that leswi yi lavaka swona the stuff like that by far hinguva mhaka kahle swi tikomba yi nga ha ri that deep u nga vula xitano a ya ha ri that deep loko boy 7 za u tikhoma a va kahle a nga tweriwa loko u continue hayi mi nga kuma se va ku hayi boy 7 hayi yi rhongiwile and ku nga ri general obviously ku va ku ri vanhu lava nga kusuhana na yona va nga foyina ku hey se hi karhele hi miyisa luwa vana mhaka leso hayi swa twala I think by far I think we're done here we're done in overall hi yona context ya kona hi twe hinkwayo kahle laha Network ya tshika ya network ko yi ve yi khatakhani yi ve yi cancela kwa vatsani stuff like that yi ve yi cancela and then ku nghena live ya boy senza mi xina the same thing ku i lava boy va gaza bosha na boys na mina ku mugobos va delete those videos is the same context ani ma swi boy senza munhu repeat xi xin'we so section leyi nga ha ri hinkwayo a ri ku repeat ka that same thing and stuff like that so yeah we are good leswi loko ri amukeza subscribe banda kombela mi klika subscribe ya o be ba se kwela ka me hey ni munhu wa tirha va loko ku za na ye a va na muti i mhaka vafana u va na xitiyanhlana xa ku ta hi byela ku hi le ka me loko nga ri vafana a ta va na xitiyanhlana a ta va a ri na le ka ye hi ku mhaka vafana vatswari